Ampunang panjang alugro mangkin anak alit pangkemenetan kakenia atau masa gelesan kalau kene yang paman sampuna pinani salah landi itu semua kurang gelas Mai alek ini. Swastiastu. Liang paida patijang kadimangkin. Wenten riki reng jagat kauripan. Ngireng kadis sepemargan ida doa agung sugeresan pakulun. Ida mapo pasih. Anida di kecap ning sastra mumuh ring lontar sakit suci. Uroh ring wedo bakti ring dewa dharma lupit puja sangkan wikan windak hanya kesami di liang dame sareng sami nika mawin jeung liang tijang badan ngelah lantas paham irawet kulit kudang tiban kade sing dan ketemu dijo kaden ya. Duh. Siro niki. Kerap, Siro niki. Kamu nanya. Maksudnya Siro niki sane rawuh sapunika. Niro. Ida Ratu. Saking api. Saking luar. Areng dijai Ratu melingeh. Nyen. Aduh. Dira melingeh dajane di pempatannya. Di pempat melingeh. Di beden tiang listrik. Duh. Apa kalale mai kita petakon bensap ci. Dah jadi cap. Lihat. Duh. Iki ngenang-ngenang bapak neme karau yang baktiam. Menapi yang menjadi wenten ke bawah semriki. Adalah. Memangnya masalah buat lu. Ada. Ampun sapuni. Dira mai. Inggih. Bakal berkunjung ke IKM Dekranasda Kabupaten Gianyar. Ada. Ya kan lor mriki. Lord anak kal meli apa? Nggih kapi kan meli. Kal meli lato-lato. Mumpung nira teko mai. Nggih wenten jagi tunasan itian. Apa kal tunasan? Wenten yo puniki. Oh. Dados. Bang apa Banten?
nada puniki ngraohon dijang ada. Oh sengenggen. Nggih. Nggak masalah buat saya. Nggih. Bemisi sesari. Ampun wonten kangean doang aso kan. Doang dase. Nggih. Ah bohong. Aduh. Angkat dende. Nggih sadus. Nah, satu sembara. Nggih. Manu nasang. Apa kel tunas? Sapuniki ya perindek kadi mangkene. Makalo ndu anu mah nyamo-nyamo pesako. Mana? Eh, Untuk apa deh? TV ya, umnya sama semut. Pipi sama semut. Apa tapi carane tuh? Tuh kal tunasen ken manira. Nggih. Sekarang Anda mendapat jawaban yang jelas. Yang pasti nasib saudara sama dengan saya. Tipen saya Mas Mut masih. Nah, yang begitu jangan membalik TV. Aduh, Ye. Oh, kengket. di kampel lo. Oh, kampung. Apa ingat? Ane ulang di tengkulak aja. Kengken kabar di itu Jumat itu. Beh. Astong karo aman. Oh, mantap. Aman. Selesai main melalui. Men. Menak rame-rame terus. Lu kengken nak rago. Di bisanya Kengken tuh. ada gong kebiar duta Kabupaten Gianyar yang mewakili Gianyar ke PKB. Ketelu yo. Bon ramen masyarakat membludak Gianyar bergetar. Banyak orang tua yang berpisah dengan anaknya. Tadu. Nah cerek ngeleng kali ini kememen ya bapak neng sak ngajak panah. Sekarang ini tadi ada laporan lagi. Kengken lapor. Ampura bapak-bapak sareng sami Kengken lapor. diumumkan Kengken telah lapor. hilang anak kecil berumur 45 tahun. Ciri-cirinya tubuhnya pendek, Oh. memakai sabut goleng, kepalanya botak, giginya panjang, Aduh. layahnya nyelem. Memeh ratu. Barang siapa bapak-bapak yang menemukan anak alit itu, tolong jangan dikembalikan ke panitia. Ye. Dah kepang. Karena anak tersebut adalah panak celulu. Sun. Sun kangin kau. Iya, Nin waktu lan angkil. nangkil. Angkil gitu. Rengidot bacak jagat korepan sane mapesengan rahaden Maha. yastra. Ada sing. Iya. Mahadi putra. Oh, Mahadi Putra. Putra. Otak ke dong ditu. Kan? Ada. Nangkil bener degak beden. Oh. Sang bakal menghadap beliau. Weh, sur ngigal. Marap kau ngigal, marap kangin ngigal. Karena jarak dan waktu Oh. tidak dapat menghadap ke sana. Langsung ditelepon saja. Oh. Om Swastiastu. Seorang pemimpin yang baik Oh. tidak dapat berkomunikasi secara langsung Ah. lewat telepon juga boleh. Oh, Kalau tadi. telepon tidak diangkat, kirim SMS atau WA, pasti beliau jawab. Oh. Asik Karena balas. kita maklumi bersama Nih. bahwasanya beliau sibuk. Oh, nah. Paman Kampil, Iya, tadi apa nih? tadi raja. Mumpung ngantos ide. Oh, nge. Inge, doaku inge. Yan nirgamayang paman, anake buka gelah, cacaden. Iya ring dijo. Kadi palunguh ceko ratu melingih ratu. Yan gelah melinggih itu di payangan, carunyen gelah. Di bayangan. Bayangan. Waluyo kadi Pak Made Mahayastra ratu. Betul. Gede. Aku yang gede. Agung. Ada yang tunduk-tunduk. Saya tidak tahu siapakah dia gerangan. Suat di Karena raja tadi suat. pagi saya dapat telepon beliau anak Duagung masih sibuk. Saya tidak.
Menang. Sampunang kedun, Joko di Dewa dengki boleh galak. Bel, hei, Hinge. dia. Ya walau kini mencari dari apa? Dados parakan, Dadi parakan. inge. Sesananin dadi parakan ritat kadolah medal. Nang toleh. Kadirasa cenikle tua baja. Banyak lapo dampiang jani cai abot contoh ni kok kini. Yen benone dadi parakan. Bareng kapinen gelaban sing kanti gelah lakar tedun main. Ne marena agung wikan. Mante sang daserada purho kering wedo bakti ring dewa tar malu beng pitero. Ini boneng ranang. Luang bumi kesangkaan itu masih seneng melihatnya ke dewa-dewa tan ahli kan hidup para pelingsir. Wait, itu masih cai kampil. Kadian sesai bawas gelah. Bang anut nemadan sesano anut linggih anut sesano. Yen begitu aliang ibancan itu ngas. Inge, tuh aneh nggak sapun, lurus. Tumben jani drama kedua man kalangan. Bang Dijo nonton. Kumat asamurata jari mati. Ginong padan bupati Peraja angkon dukutnya. Iya dari kamu yang titiang palunguh Joko Ratu sekadi gunung ketimpalen antuk iya ipadang. Ipanyak saat makoi padang, ido duagung saat makoi gunung. Luang katon gunungnya uleng joh nyen ranang. Sangkaneng ipadang, ente iya ipadang ranang. Yo ipanyak. Bener. Luang ente ipanyak makmur hidup rakyatnya nyen ranang. Sangkaneng gunung. Yo. Ido aku mau bicara penayu. Sangkali gunung ngalawani padang saat makoi titi kalawaning pengancan. Nah, Aduh sadu. saja. Wait, Titiang. itu masih cai kampil. Sehananin natur cai ini. Sehananing tinakan cai ini sing adolen. Mulo dua setato ngairno kayun gelah. Luwir kadimasan terat yone madani tani. Kadirasa tes galango padang kadirasa nerasa. Tuagung titiang pinako parakan sedato mau usaha. Sapon api antok ayah-ayah titiange mangdo presido sempurna. Waning itu tuagung sing kayon bakal ado cacan. Mun kengke yang dipancu orang kengke yang batu. Betul. Makejangan di samping ni kemertan. Nah ini. Kan mangke. Makengken baos itu dang bagawante. Unuk nitak kalau gelah ben mani ben puan lakar ngambal ni madang jaga. Pinako sanga wong kurat sama murbeng jaga. Unuk naksis ap satronitini. Asto brato asto daso pramiteng prabu. Kesayan latar ni madan. Catur wedo pancamo wedo. Danur dara muang ni madan gandaro wedo. Subuh makejang ni madan laksana yang gelah. Demaka hawenan. Ngawe kesayan ikang papunahan praye jano. Mirtanian tanano bayo pakewu. Keto mulo prayo janan gelah ritat kalon. Monado ini dijangkat. Patut pisan. Kayon cokor dewa madeg nado. Doke sangkaning mikayoning yagi ngemecek kang jagat. Mangdo persido kesayani kang papon akan ke kerajaan ngicalang kemelaratan jagat. Iya kok tenang, sejuk. Cing ado akan Ya walau kini. Pang sumekan nekengken patun ni bawas gelah unu semangan jani. Nang bangun cek parap kapinin gelah. Bro, Wait, yang kedo masih caikan. Tadi pewanti-wanti bawas ide Haji Agung ini. Cening, sewiri cening nemadan putra sanungal. Ini dijagat korip. Ben mani ben puan nyen men.
lakar ngerajakan jagat di dewane. Bang Presiden ngerat kelawan nungalang banyak nyikiang banyak sing adolen muluah cening lakar bijaya. Gitu bahas itu. Halo. Ritat kalau ngawangku ikang ngerat ngawangku nemadan banyak. Pasti kau sukil bisa. Kengken baos ide sang sujano. Luwer kadia ngawawung kalane ngagraning parwaja. Cara ngabo batuane gede banget. Nyujur nemadan muncul gunung. Pasti kesukil, pasti kekewa. Lalu baos ide dang bawakan lu masih cening. Widya sastra sudah mau dipanikan Tribuano Sumenda Prabu Suhara. Kengken kita kasih dewa. Danyah delakar jejah. Sangkan ide sang yang pramokawi pinaka dipo pinaka sunar. Ring sejeronin jagat tiga. Aneken manjing sejeronin jagat tiga. Sanecen. Bur buah Lawan suah. Tut. Ane bete ane di tengah ane di bur. Toango sunar. Bang Presiden benyang pungur cening litat karong enterang jagat. Pinaka sang Prabu. Luwer kadi para namunguling sang Prabu. Ada Karno, ada Rare, ada Wiru. Ada rantas baos cangkok. Soto nene cening lakar mutusan baos. Pasti ke pengabeh bau dana tano mantri. Lakar ngaturan peungu ane utama. Patut. Itu maru cening lakar ngeraos sama sebisa. Patut bisa. Enye yang medal sekali mangkin Nah, semonge. nih. Aduh baos ide yaji. Inye. Bang Presiden gelas semangan. Nangkil duane nido nguwentene madan pesepan aku. Bang sing angalan tengai nang sinoleh. Luwer kadi nunganga calo yang bas karo dipak. Bang sing yang cai yang gelak rempul bawang. Jarang. Miring. Waduh, swastiastu. Aduh, titiang niki ampun dados parakan ngenter peparuman niki yang buri kaurepan ampura titiang saking Banja Jawi nyarangin puniki aduh. Kini bauliani peka kaya driki. Oh, ulian niki ampun jagate yang buri kaurepan jak aman. Aman niki. Haro. Napi malih yen ampun aman jagate pasti lestari, pasti asri. Adung sola raos idep yen sampun ulian sola raos bekendan idepe dados hasiki kan niki ampun metuan jagate lestari. Oh niki ampun tiyang reng buri kaurepan kaji mangken tiyang boleh nyangre ambulan dadong tiyang saking Banyuwangi pekat tiyang kenten nuang ampun niki tiyang Banyuwangi genteng misalnya niki pun genteng langsung pupuk genteng langsung igo-igo kemulakunan ini jangan dewek ini bakat kerasang paling menai dewek bangsing buri ini dikirim buri korepan jedo anto tiyang pengayah kadi mangkin jadi atur tiyang jaging wedan po barong dari paseban aku. Nah, pengayah beno namai marang barang panu, tangkil panu, kengken patutnya beno ngayah, bangsing mulian beno nyanan cedo kawi bawan puri ini dini di kaurepan. Nah, bangken itu semua patut apa? Singgo sanone, belang, aduh.
boleh nyarangin Paseban Agung peparuman kan luwung nih rajone yen orang pengman medhika ring panjake lautang. Kadilinge Bapak Bupati UPD sami nyarang ngiring masyarakat kan libur begini. Nah belum jam kejang lautang belum apa siagayang penyanyi belum Paseban Agungnya lautang. Aduh, idewek dadi panitia penyelenggara peparuman lecing sekan-sekanyanan sidangnya dada geruduk kecewa. Dia durut mati boh, jegek-jegek ternyata ya gadis Bali di dol sing nyamen pado di Duro Negaro. Dia durut main-main, meriki, jero meriki, durut salah-salah meriki, beten, tak mangken, meriki, aduh. Yang sing orang nyaman iki pun berubah nada niki kang kengken. Nah, apa gini bro? Belangulung. Kamu gitu, dini, beno dini. Gitu, melambang sing. Wibawa puri ini dini, pengsing mulian beno nyanan. Itu sumpah. Sumpah jago. Wah, mekenyem mai, do mekenyem bangke mai. Bibe penyalong apa ben? Bibe tebel deh. Aduh. Aratu Gusti Pati. Iki ampun jago. Terus betul aratu pengabe mangke sami. Puri ini dikit di kauripan. Terus Gusti. Asane kenal Gusti Pati ini. Sing bele Gusti Pati uli saking Bukit Batu bolon ini. Lah. Dikengken rasa dewek tan sungko. Liang kenale rebetu rasa sampun sumida karya ikang jagat kaya mangke. Sida ban nyujur nimadan kumawi suka ikang rat kabeh kesayan ikang papunahan ayo kana. Ngawe masyarakatnya kedek pekenyung kemelaratan kemiskinan bumi ini subo sida ban mengentaskan. Konen ku ngantung lapun nyet idewek. Dibanding idewek ini dados leksani sing sida pan nyentarayang kengken pikayo di dandaknya aku. Nah, jani selah-melah lakar ada peparuman dini idewek makan suang. Nah. Daging mau sokori dewa doagung titiang sampun siaga. Nadak baos yaitu ditasane patut kadi budi titiang.
pada aliang ragone tongos. Dua gong mau tiang sapu asa bengong ti tiang dari sapu dewo napi mawenan kadi sapu cek jak genten wenten tios kumanti sangkat agdo toko dewo namun nerang pak negara rasa mes kelawan aku ampun sida nikah kumanti mawenan jak becek jagat kadi mangkin. Nah, Paman Agung, ketekanan Paman Anom, sing sanang raosang nukento, nisi mula mekilit, Gusti kelawan kaula. Paman Subakti kelas sueja. Nah, setonen kelas lakam raosang, ngadi. Malungok cokori dewa. Mamitang lugro di diang beli aku. Kawentanan banyak beline kadi mangkin. Wantah patut pisan. Sekadi aturipun ni Paman Agung. Kesarangin antuk ipun ni Paman Werda. Doaning kawikanan beli. Ngamal jagat iri-kiring kahuripan. Mawastu jagat ruwene lah landa. Tanpa kirang pun apa-punapi. Turbaktin ipun ni panyak mang deneh. Majang ringangan beli. Ibu pisan. Puni kawinan. Sabun api jabaos beli. Satinut talat banyak druene. Mang dane ngamargiang ugar-ugar utawi awik-awik druene iriki. Reng jagat kahuripan beli. Wah inggih Ratu Dewagong. Yen inik jagat kadi aturipun beli ditiang. Naler tel baos cokor dewa sampun kemana anduk ditiang dan sanang malih tuan kewijaksanaan cokor dewa ngamek kang jagat duwene sampun mugelang pisan. Kewanten pengelungsur ditiang mangkin rasa memanah-manah ditiang nabi mawin sampun ike. Nadak sare cokor dewa ngesengin nauken ditiang bau dana para manca sabi. Sina jantan wenten bebawasan sanirahat jaga ketiba ring titiang. Mangno nenten titiang pati taken malih lendang cokorewo ngetelin titiang baos kadi mangkin. Setonen gelah laker nyawis petakon pamane nadi. Enggak ada bang rekna. Inggih lendang linggih singgur sakuin. Aliang tongos. Titiang nenten ngawi-ngawi. Kawiyaktiana aturang titiang ring Coko Dewa. Dap-dap kerja jagate kumandi sangkaning Coko Dewa sampun mesikian sareng banyak kadi atur titiang inungnya. Rasa ring pewayangan Coko Dewa ipun dan purun. Nabi malih ring linggih Coko Dewa. Ucutat nek ipun jakarap sinep aket sami Bagong. Nah paman. Nggih. Becek jagat gelah bukajani sing sangkanen gelah token. Pemakas pesuecan itu Sangyang Pramokawi. Mapan sekala kelawan sekala mulun nemu gelang. Ada nene sekala sangkanen sekala pemakas sing pengubakten pamane makarwo. Panyak mekejang, para petak jano mekejang, sumuyuk ngaturang sepatu sangkanen nekeng tua. Kemawinan ide Sangyang Pramokawi swece ngijenen kerajangan melarapan pengubaktin panjang mekejang muastu jagat gelah gemah lipah loh ginawi. Wantah menanging Tio sering punika menawi wenten bebawasan rahat patut kati boring titiang lulusan. Nah, ruwo benedane saja sing dadi palasang paman. Suka tu kita liang sepet mula mesanding. Nemu letu ada di bumi. Nah sejawanan pengubaktin para banyak kejang. Terpi saja jagat gelah di koripan sangkanin pengubaktin paman. Banyak-banyak kejang. Walau di palangan jani gelah merasa sekel sepet saja kain gelah. Tadi melenan pengubaktin banyak gelah jani. Apa bawinan gelah ngerausang buku kita?
nih unuk upeti ini sing cerani Subaliwan katur kepuri nang paman matur nak kengke sejatene mirip paman Supoman nyelahin Mami dan Nugroho matur sisip di tiang Ratu Dwaku yan ini kewentan anu peti jagat duwene di tiang makin matur ing Cokore Dewa manut juru raksa sane kepanguhe di tiang Ratu Agung rene sibak kaok sane di tiang ngamel wewidangan Cokore Dewa disampuni di tiang pole satu ajeng ring Sedan Agung duwe ring Sedan Abian duwene rasa mewah Sedan Abian duwene micayang ngatur ring di tiang sampun api peti sane memargi kadi mangkin yen ini kepeti banyak sane kegamel untuk ditiang sampun sami sampun ngajeng kepuri punika Ratu Agung manut kadi atur Sedan Abian duwene sapunika mewah rasipun jaga ngatur uning ayang ring dewek ditiang napilale ring Cokore Dewa minap mangkin puniki asibak kangin ipun belen ditiang sane nguasa indah yang mangkin belen ditiang manto-manto ipun sekadi aturipun ni Paman Warda wantah patut pisan. Yen selami uning ayang titiang, sekancaning banyak rau mriki nangkil kepuri. Ritat kala ipun ngaturang ut peti, setata ipun ni Paman Warda masa saman matur sekian titiang liagung. Sakewanten yakti, patut sekadi bawas beli, wantah wenten sanenenten jangkep atur-aturan ut peti. Menawi reng sisi kangin genahipun beli. paman ani sisi kau paman san ani nyelahin sampun pisan ditiang ngewilangin sareng Sedan Agung duwene sampun sami banyak duwene inayang Cokore Dewa mapaice maweh paling ditiang nah Paman Agung manut teken atur di Paman Warda sisi kangin paman kuning isi nang paman matur nak kengken sejatene Mami tang Nugroho titiang Ratu kadi baos Cokore Dewa kadi aturipun ya Iwarda gumanti patut titiang sane gumanti ngamal sisi kangin kau kesediaan Agung duwene Sedan Abian duwene manut aturipun ring titiang nak maka sami sampun katut kepuri itu Agung maka sami sampun katut kepuri dan wenten ring titiang